Elizoba, President Yoweri Museveni yasiba muri district ya Masaka aho yaronda obushagiki kandi abantu muri Masaka bebembirwe chairman w'ekibine cha NRM Bulege ya Rogers bashobora ibintu bari kwenda ibirimo kubakorera enguto zo murembe otiro okubakorera ward ya ICU kugira ngo ebyome birimo nabyo bitanduke gukora kurungi. Wano mu kibuga mukadde wange tuyine ekizibu kya road maintenance twetaaga ebyuma ebikola enguudo. Honorable Aruna Kasoro yagambira President Museveni ngo habe byo kwerinda muri Masaka nibakora kurungi emirimo yabo. Njagala kutegeeza security team ya region ya Masaka ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti buli muntu akkirizibwa okwetaayiza muddembe lye okuwagira oyo gwayagala okuwagira. Bo habebembezi ku rugo mu mwanya nigo gumwe hine bagambira President Museveni ebyari kwenda ngo akore. Namusaba mu 2023 nga ndi wano nga sindaba na kuba nti nesimbawo asale bijimusa ebiteka mu mwanya n'embirimo ebirala byali ku mitwalo 3 ne katuli ku mitwalo 12 awo muzeeyi agenderawo ekirala n'eddagala ly'ebirime bwoba wajja wano kulaala ewedde mu 2021 ne Masaka bwefaanana kati nawe wennyini olaba enjawulo. Masaka City kati kibuga ddala kiyinza n'okuba ky'ekibuga ekisinga obulungi mu ggwanga. Agomaanyi ga President Museveni ezo enguudo z'olaba buwumbi na buwumbi bwa ssente amataala gali wano mulago wa wano. President Museveni amutadde ku level. He has refurbished the hospital. Abakyala babadde babonaabona bazaalira wansi. President Museveni omukugamba kwe yabagambira okwaliyo naza kureba ngo kizibu ekyenkuuto na mnonga ezo eziriho mu mbeera mbi zabasakurugaho. Ogu anshonga y'amashanyarazi yagira ngo mbwiro obu amashanyarazi gashikire ahabiceka nkaga harigana ngo kandi nigija kukora gona obwire butari bwahare. Bino byonna biri mu kiti ky'enkulaakulana. Enguudo, amashanyarazi, amalwaliro, amasomero. Ndio tafali yokubiri era ne mulesede ku nyumba ya Uganda. Naye twabagambirawo twabagamba nti ne bwe tubeera n'enguudo ennungi n'amashanyarazi naye bwe mbeera n'obwavu mu maka gammwe okubona tegenda kugwawo. Yagaruka yabaraganisa ko ari abahereze ebyoma by'amizi ebirabahwere ahakushikerera omwani. President Museveni yagambira aba Masaka okureba ngo batorana ab'ekibina ekya NRM rero babase okubashakira aha bintu byonna ebari kwenda ngo bibihe ombworo. Muringo nigo gumwe President Museveni yatangara aho kushanga ngo hariho abebembezi aboro baje kwakanisa government abari kutabantu omuruhuzyo bakabaremesa kuzo programs za government eziri kwiha abantu ombworo. Kati awebuza ababaka ba parliament bamulonda bana mugasoki kubanga walwe binene byemanyi nibwe mbasize no manyanti tunokora Kampala Masaka Mbarara Road tunokugikora netugikora tunokora Mutukura Road netugikora. President Museveni Elizoba yabariyo mu district ya Masaka hamwe na Masaka City utiriho bukomansimbi kandi zoberi ya Nyenshakare naza kuza omurigomba ahamwe na Sembabule amakaraga gasha kwa Bashir Kalema ahabwa Tayari West.